Oh, yeah. Until into the post say pala dia. Te makan passion ko tuwa ngayon bangin. Tuna hiya in learning digi class 7. Learning digi class 7 ka recitation say turin kan request non le ani. Learning digi karong kals learning digi class 7 karong kalse. Te chuan kan hun ka kan kha do na han pu moi ka tong try na kan hun te min khar sak turin kan som do ni bokana. Learning digi or kaltero rin digi ka heta hin ko se. Le lichin khan kan han soi mai pala ala tai chuang ba tuna rin kimina recitation na soi hi sarbi zeta na apho ania sarbi zeta khan dinglok te se khomo apui ni mai sarbi zeta ni au ni ti khom mai ole kumoi pha tur ni di shet khan zandar khana te tho di khan apho a tar khan tar ni vela khan to pa ti chonin anu kar le teron lang le chau ti khan apho hun chu ma hi kum chu ting che loin ka sia aron thlen de phat khan kuin kum to pa pumo e chu lang di share tang khan a veitan al ma te chuan hei tu na hian moi tak mai na ron pho chu ka te chuan soi tu tur poi kham uluk le ani Allah akhami a recitation athu kha lekha kha kan print chawa chu ta tang chuan soi thiam tur pero kha kan thang ani cho bằng cho nên là đến cái bồi anh chuông em anh thì thấy đấy thì anh ai thì thấy này lẽ tôi nói là đến cái recitation bung mồi phản là recitation xây lại tôi lên so mà BBC môi thana giặc phung lệ giặc quan zoya kiam tin thorel min fa chin tu shinun leire min ra tira khwavel fina tui fi min thal tir tu asur sa po do lava zirun kaya tu chhuak min chha tu shin man hun din a herlam pui do ta chmo keini mum school tuliak met ifa ti ya kan bangai don che em mummi le school kung pui mi cham tin zoin kan thalang che nang wanga kan don khwanu na som hi shing chan khwa be nan kan pu to longe a to ber tan he hi ka singal le dwe star BBC moya idam khwa shuyang sai se I banglai chatlai hun ni vuliana a sakming mummi le school of shin ti ya zana chi bai kan buk na ne che kalome